Oba tampa Wakaya famu mirada dada Uyaba tampa mire Nyawa ye atirase Udia uyaba tampa Anaju uyaba tampa Hey, hey, uyaba tampa Nyawa ye atirase Hey, uyaba tampa Abrabamu nyawa ye Nyawaye atirasa Wodia uyaba tampo Nyawaye atiraso Wodia uyaba ta Nyawaye atirasa Wodia uyaba tampo mire Nyawaye abrabomu nyankupawa Wodia uyaba Nyawaye atirasa Uyaba baba tampo Nyawaye atirasa Uyaba Anaju uyaba tampa Wayemu ye kasi Onu na wama Hey Wama ye nyankwati Mobro ufueta Obiare ni wati sewo Onu kuwa Wodia usaye Anajo yoba tampa Na yemu ye kasi Pejano Onu na wama Na ye nyankwati Mobro ufuete Obiare ni wati sewo Onu kuwa Wodia usaye Oyoba tampa Na yemu ye kasi Onu na wama Wama ye nyankwati Mobro mfweta Obiara ni wati seno Awo Onu kwara Oza Anaju onu kuto na oye Oyoyi kasi Wahine ampo Onu kutona Onu na ye Oyoyi kasi Ampa Enyumre ya Onu kutona ye Oyoyi kasi Oyoyi kasi ampo Onu kutona Onu na ye Oyoyi kasi Oh, Jesus, ye kasi. Ampa, would you be a money to Minister? Jesus, ye kasi. Ampa, Peda wonina ya twa, oh no kutona, oh no na ye. Oh ye kasi. Yes, we abo. Oh no kutona, yeah. Oyoyi kasi Awo Onu kutona ye Oyoyi kasi Yes we Abba Abanda Onu kutona Onu na ye Awo Oyoyi kasi Anaju esan wadoye nuti Anaju esan wadoye nuti Esan wadoye nuti Esan wadoye nuti Esan wadoye nuti Wamfa wabufu anka yenim Anaju yambani bebrebe Ninyi na ada usuo Ao miti na uyo Uwakabari Famye Asida bena Media mi fama wo Esan wadoye nuti Esan wadoye nuti Eja esan wadoye nuti Eja esan wadoye nuti Esan wadoye nuti Wamfa wabufu anka yenim Yambwani bebrebe ya Eja yankonu bo bebrebe imo Eja yedama bebrebe imo Ya wutra bebrebe imo Ya mtoni bo bebrebe imo Ninyi nada usuo
Eta mitina uyo. Eta yentina uyo. Yentina uyo. Eta yentina uyo. Eta yentina uwi. Uwi wasa renso. Asida bena. Nami fama o. Yes, son, what are you nuti? One for what before and Kayanim. Hey, now watch him. Yambani Bebremo. Ninjinada was so. Our meeting now we walk cavalry. Asidamena. If I'm a Monsieur, yes, way. Niawaye is so. Niawaye. I know to me. Every Sawai, every. If it is so for me, Nemo. Oh, yes, way. Oh, yes, way. Niawaye is so. Pejano. Niawaye. I know to me. Every Sawai, every. If it is so for me, Nemo. Oh, yes, way. Now sink out. Dear, and you remember no to you. Only my toilet one man up, but I bought them doubting. I say yes. Me can't say Biatro. A brand tia bina. No more any Pamian son. The sadly Pamian son. Dear. Oma yet, yes, Oma papa, I a BB. Na pone na papa di na no woni wonte wo se yekum omo ade sanai eti ya famrantia ne miensa ade kogu dan ba kum sapo sum biara ye de ba kokra abegu ede ba ye mpata de ede ama papa bone ye omo ye no na mrantia ne miensa a kuma no woman you have need a friend faith. Those who are online you can write faith. First month. And you back to the penimono cocono and the koyam pata de eman papa boni. Not just a yabra hosam. Ama and kolani me no. The first month, no. The Chabakuti Ekuno. A fay, one of fate to say that baby at Denny Kikakon. Sending your penny at near Piaco, one mark. And yet, your toss also so bad in your toss me. Not just say, or some woman in our baby. On a some faith. Faith, man, and it's not Catherine who said, one in Yami Piero. Minim sa, Metia idea me woo. Nanso, me what did you when Yami Muse? Same pon me woo. Faith, Catherine was a man. Me vampire. The me swam from a radi. Na so atemi so wantemi pa obehumi mbo o se o chen na me chen no o ye ma ji kwa tie o chen na me chen wo o ye ma ji kwa ma ye grado brava se mi ma chen na me chen wo ma ji kwa Maye grado Braba semima Watana mitewo Uye maji Maye grado Braba semima Watana mitewo Uye maji Tie Hana the second mountain so you better time your toss me no so na ye cocoon na afa abrantie na nya ne tototototo
I was sorry, Monim, Abrabo, where 21 man, maybe you may be teaching Crophobi. I'm more to any and Toby any. But on the Impasamic Catro said, I will radiate my feeble do. You were the children. Oh, do Moira Waratini Wonsa. Now you me free bonimo. Oh, Biniwa. Now, I will radiate. So me Munamina. Hey, I will Jesus, so me Munamino. Waratini Wonsa. Na yimi free boni mwa. Oh, Biniwa. Na o awe radie so mi munami nyine. Awo Jesus so mi munami nyina. Waratini Wonsa. Na yimi free boni mwa. Oh, Biniwa. Na o awo mi nyamie anajima fi hududu wodi ayi wadi kyerɛ me matuma yi mo ɔdomu ara wara peta wo sa na jimi free boni mo a Biniwa na wo wodi atiem awe radie so mi muna menyina abraboni mo awo Jesus wodi aso mi muna menyina. Waratini Wonsa. Na jimi free boni mo. Ah, Biniwa. Na o. Tie. What partner your father say you be before faith. The third month no. You before faith. Na dai na ye din krofo no kom na ye kokum no. Wodi anse de wura ho no ma na suman na nkasa ya obibi na wawu. A dana never forfeit. Yet no go rat dining. Now say, oh, rat dining muswa, oh, he, oh, bibia. Bibia no one more behuno. I feel not too faith in young coupon. I too faith in young coupon. I dear Batia. Never shall say, you ever gonna faith no. Some man is not for dear. Na sema faith kan say one dia wati onyamiti wase awe radie so mi munami nyina Sumpa FM awo Jesus wodia so mi munami nyina waratini Wonsa na yimi free owo mo Biniwa na o Osie awe radie. Hey, so mi munami nyina. Awo Jesus. So mi munami nyina. Waratini Wonsa. Na yimi free boni mwa. Biniwa. Na o. Na wana feti kase ohene mebo mrani wa. Wonkwa na mrani se wo. Wanyini mi bomrani wana mrani sewa wanyini me bomrani wa hey mini nyami bia me bomrani wana mrani sewa wanyini mi bomrani wa na wiye ya mrani sewo wanyini mi bomrani Adonaja, hey, Adonaja, Sompanya mie, Adonaja, push it, Adonaja.
Adonijah, 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 Adonijah. Why you name me bomb rani? Papa rani sawo. Why you David me bomb rani? Why? Papa rani sawo. Why you name bomb rani? Why? You name me biaka wo. Adonijah, wana rani sawa. Adonijah. Adonijah, Adonijah, wana mrani sewo. Adonijah, 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 mrani sewa. Tie, adiachi anapano. Ni yabeshe se, sumani di faith about for diana. Na de oya kon for pending ni wura dan mu no na faith egusu kotofo ma osore nyame ete ya kon for pending ni won wase na ba ne sai na wo de ugusu ti ase wana faith bia na no say wa tua ya ka ni na mame Ogama ni mojana de sienu eti minyaku wapyo wajamaka anyina mesi watia yaka watia usuka watia yaka amamini wo eti yanyaku wapyo Wajayaka ina mame Geti minyaku wapyo Yeswe wajamaka aonina Osina muntonyum dada Enyi radia ye Ao muntonyum dada Na muntonyum dada Enyi radia ye Mirada dada muntonyum dada Yesu yankunim dihine ampa tie moja na di adikunim mama ye wati odi boye ni oti sami ontonyum dede ma wasi odi boye ni oti sami ontonyum dede Yesu yankunim dihine ampa hey ni moja na di adikunim mama ye akodi boye ni oti sami mirada dada ontonyum dede ewa pana konfu peni ni kase abrantie nyame be na ado ho aturu ni efrisi dan we dia du wura mu a when you enter you will never return back again. Ana sina menyame a mesum no wode ni moja tua ampata de e de amame de me kan nyina kire odofo bi se mama ba bi aduru we no so wo ma dadure mu asetena nyoma bi mu e ha bebra wan kasa betimi ahwere wo kwa bra otam nso ye nipa bebre wu eye asetena mu aho kire kodanda bi ti no and the fear and panic at once. A brand tender one fear, one throw, and Jafema come for penny who's ampa. I know Bissan say, a brand tender would did the same. I know see me did the faith. I know see ampa would did the adon quant. Was the faith who did the day? Mama, the only thing you need in this world, and I say in this entire world, and I say, Ubema did the more you do. So when your faith is very deep, and I say very heavier, Mama, be to me found to form. A baby now why you did ye, Namishra, Entino,
ana ma ye bibia atofo odifo nyamishira so. God bless you. God bless you. God bless you. Where there obi be say nyame na meka senia yeta ye ne da no a me bie tetefo na tom in the few minute no afre de wote ye senia hunu ne ma no ama ya so ate number no aye 0260 1960 64 0260 196065. To me, very fantastic. 0260 196064 0260 196065. And tisa utie wo baby bia na wafra na wakande ehunu ya. Abusha, good evening. Good evening, Suffer Mangodee. Many a baby akasa free no din yanko. No, me pacha wa yawan kasa umi abere ma ba ko fa aya de ken na baby ni bi sofi afarbukeni san packet Godfred Photo Center. Na ko po shirao. I mean shirao so. Yes, Suffer no so all the worship ni. Na ko po shirano. Na me shirao so. Amen. God bless you. Amen. De Kenya Kupon Shroud, de Kenya Mishrapa. Abusha, good evening. Mangodee, good evening. Agana Desayo. Aladia Domino, Mangodee. Me who are the young quay and you may. Mangodee, Michael ni Casafila Pass. Mike Yanko. Mikasha kami pe numbers me here Mantonka. Oh, Mike, me the number betu ya senia. Debi aya me de tujo. Enti me de betu ya no afre me producer na yedi nkomo wate. Eja Mike Nyamishira, God bless you so much. Abusia, good evening. Abusia, good evening. Good evening, Daddy. Me ma me be ni o. Oh, okay, Accra and the case. Oh, Mama Grace, yanko anyumere yi. Asami na ende Nyamishira. Amen. Oh, you are. You see you walk. Amen. Oh, you are. You walk, my. The day na me. Abi na ya me. Who are worship na o ye ni for. Otina in front of your picture. Okay, and finish. You can show. No, she does. God bless you so much. Antigre, God bless you. 0260196064 0260196065. Memfa 2 course bi na because na mebere ni sa. Mebere ni sa. Na yenhwe 0260196064 0260196065. Abusha, good evening. Fine, Mangodee. Papa. Asubian come on. And can so one minute can say. But we must have. Eja Kasamam ni enkwai. And the question is said Mangodee obeki. Odiano abibiano ekonenim. Mo se enoda ekoi ene akobro so. And we say Onyankopon e dia do bi amano. Amen. Na Onyankopon pese abem no e dedi. Amen. Eti mesre ahodin Mangodee say na obi egu na bem. Amen. Onko so ara eni medwuma no. Amen. Na Onyankopon so to nsafre wo mo a. Oh, ne credit nasa. Credit nasa. Memfa the last caller. Na menimini abema ni nkomo. 0260 196064 0260 196065. You see, third service there. The bia yakoyanim different. The bia. Abusha, good evening. Good evening. Evening. Me pa chwana me ndi nkomo anwumre yi. This is Rebecca Dansu. Mama Rebecca. Mamprobi fo nyina wo te sai. Oh, nyame ado nyina nansu. Yanko anwumre yanko. Oh, nyame shira mu. Ene juma pa mu ye. Ye. Ka o ba chiwa ma ye nu. Ye dana si. Shira mu.
sɛ mo so mbɛkɔ so ayɛ dwuma pa ɛwɔ yesu din mu amen. Amen. Nyame nhyira wo. Yɛmfa ɔfrɛfoɔ no bia bio but kɔsoa no tie yɛmpɔnyɛ. Me nua bɛma memu akɔ aba. O mic na dum. Miadeɛ na yɛnkɔ. Memu akɔ aba bio. Bejo so pa Mangodee. Bibia yɛ bɔkɔ deɛ. Ɛgya na dom na so. We di obi bɛka sɛ minim sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ. My God. Wasɔre de wɔn. Ɛdɛn na du wura nwum tuo mu. Okay. Mangodee nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo so. Na mekyia wɔkyiefo nyina so. Wɔkyiefo nyame nhyira obi biara. Ɔmogye wo so. Ɛno so mpa obi biara a wɔde na komedi akyire nyame nhyira no. Amen. Medin ayɛ ɔsɔfo Andrews Asare Confidence. Meda asafo a ɛyɛ Global Soul Winners for Christ. Ɛwɔ Awoshi Abrante ɛhɔ ɛna asafo yi wɔ. Okay. Ɛhɔ na ɛyɛ nyame mba yɛhyia mu ɛbɔ mpaeɛ. Da wuku ada nwumere bia na yɛhyia mu bɔ mpaeɛ. Every Wednesday evening. And a Sunday evening bia. Okay. 6:30 ni ahyase 9:30 ni apon. Okay. Ɛhɔ na yɛne nyame mba hyia ɛbɔ mpaeɛ. Okay. Mangodee dia mami gine mu sɛ abere bia me so ya me sɔre nyame ne sɛ. Ɛnwomtoɔ ɛyɛ akoma. Okay. Ɛnyɛ deɛ wonim to na mmom wode wakoma di akyire a ɛna yɛ nsɛnkyerɛne. Tode bi wɔ ne ma o kan Bible na according to Joshua chapter 6 no. Bible say bra omo twa Yeriko ho hia na o say omo mfa nanson emo mpaye. Ɛda to so 7 no omo mfa ntentemben mpintie ni omo bebre na kyerɛ sɛ nnwomto carry instrument a ɛnyɛ baako pɛ. Ene se ye bonyoma abon se keyboard wom bass wom te se doso enti sa weapons ni na aka bomu a Mangodee che Hiroshima bomb. Oh yes. Etimi blast ye ne bebe eto echen tuo ano ode no enti na che so nyame nyansem no de bibi wura sa nyomanem. Okay. Enti ne obebɔ mpa nyina awie na wantimi antonyomo a na che se adie na wo pɛ no enya adwuma. There's a missing instrument. Bibi one mix instrument and the instrument bi antu kra note keys chords enti enya baako enti nyame nyansem no sɛ wante enwom to ase a de bia mkam sɛ obi bia won panwum bia na nyame sunsum enti omu enti sɛ nyame sunsum to mu a wɔ sɛ open eno kra na twe sunsum ne ba because ye code ifo no nkyɛn no sɛ momfrɛ enwomtofoɔ no na mommo nsenkunu my God na honhon bɛba me so be sane me so. Oh yes. So what I say odifo yeah, D for Besham Comcra na enyum ne ma rems ni bi. Oh yes, I do that every day. Enyum to na ma rems ni bi. Nti no me dia menya nwum toni na mo abere bia me gina se me so me sore nyame. Wow. Yeah. Onya nwum toni kura ni. Da bi da menya nwum. O sha ase ache na se o practice se o beto nwum no. On say wa be software there to dey bi one ma wa so microphone so wo so tim tontom nyame. Nti no na ya ne kakra. Because ene gofo no mo ho den. Ase mo hunu se ase oju omu di kakra na se. Da bi wo ho a obebu ahyem. Nti se wan ka se wa hunu nwum to de ebe ha adwen. One thing is na onyankopon frɛ ye na ye bo instrument. Oh okay. Obi ana me bo bass pa. Oh okay. Ebi de obi amene. Oh yes. Oh yes. Nti no emu na nyame de frɛ ya ye de nkakra nkra saa ye de abeduru ba bia Awurade de aduri. Nti no ba bia gina bia no ye ka sɛ Awurade de anumonyam. Ne ya tontom no. No kre. Na me nua ba ma so bi pese o ne odi nkomo. Ewo asori enwomtuo mu adi asem mu a number ben no betimi afrɛ. Be da say. Number obi betimi afrɛ na ebia bibi wo hon komo bi ho betimi adi a number no 0241 23 9907 sisu bie mame 0241 23 99 07 yes sir eno ne number obetimi afrɛ Prophet Confidence yes sir asare na oni na di nkomo obetimi achie nipa mienu mi ensa bi also ya sorry Wednesday evening and Sunday evening and Sunday evening. Oh yeah. Okay. Wo abrantie awoshi abrantie awoshi abrantie yeah uduru awoshi abrantie a ope Morocco Street unya eduru Morocco Street a wo de also ope maame nurse fee. Oh okay. Maame nurse fee ababa beto say Global Soul Winners for Christ. Mrantie ne maba a wogine mu a anya asem ketwa onim onyame nipa wiye mrewe mu no etwa se mrantie ne maba wa no
itimi ɛsoa nyame wo yɛnsɛm firi yɛne yɛwɔ ahoɔden nyame hyira for number no bi ɔto dwane yɛnkɔ me number mede to dwane yɛ 0241 23 9907 0241 23 9907 ɔde for confidence nyankopɔn hyira wo sɛ yɛto nsa frɛ wo a obaye Mangodee mekyia nipa mienu chia wo ne enko mekyia global soul winners for Christ emanyana wow and my surprise will be biara onye obi anenim se meba sompa ha oh okay no mekyia global soul winners banyana obi biara oba mpaebo ho me de nkyia sononko e de ma no na nkyia bio nso me de etoso bio nso me de ma me workers am ni omo ye adwuma in fact they are doing marvelous. Wow. They are doing marvelous. Especially my sister, Efia Doris. Ebi obi anyame nhyira no. Me sofo ba ko efe no apia. Ana Gideon nyame nhyira obi biara. Me wa kese nyame nhyira obi a no obi akese ye. Ye be hia. Nyame ya adom a. Bye bye. Feel the heat. Sumpa sumpa. Sumpa, 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 sumpa. Dia wagu no enua na wika sumpa, sumpa, sumpa. Sumpa FM. Every way another segment ehu hia me. Andra me ka kira o say me ne okuni ni bedi nkomo. Sa okunu ni no menena di nkomo okasa fidie so pen aye kyerɛkyerɛ ni huhu mu kyerɛkyerɛ ni oye kyerɛkyerɛ ni a wabɔ bewtie ni ye me kyerɛ nimdie de ekura no abrabɔ mu nsɛm Mangodee metena se na medwene ho a ya na mentimi nti ase ye enti aba ne sa na mabɔ apinim panimfu a menim sɛ omunim die wɔ soro na omo betimi aboa matiefuo no bi na me Mangodee no tie ni enim de ekura me ne so enti me mpese me ni obi a obekasa wonnim ne oka are you hearing me enti anana dwi andra me ka kira wo say anana dwi me ni obi bedi nkomo the king Emmanuel me ne no beba kasa fidie so na papa tena se fisi se bre yakopem se Mangodee masore so ne yakone de ese nipa be hunu ne ese se wo ye in the month of May wetie nie ese se ne mapa ese se hunu nyina na ese se utimi hunu King Emmanuel abaka mensa na eneno menene kasa afa sebre ho destiny no na menini hia no ye hwa niema bebre a emma nipa bre wa brabom what kire niema and in fact me try this person no anadu bia mebo send ye be ya ebe keep me on my toes as of Moses and then you me so the air kono jot to note ni mame because who hear me ya woni mebi wo wa ya nkyere de wasore dem enti ya woni pa bebregu asore dem omo bre bebre kurabre omo refri nyankopom mu they have despised God aya sa necessary kono anase ya miss road eno na me bopini pani ya oni me di nkoma na mu no se message emu oduru enti me papa abewie friends and studio ha ye kone nchen nya waso enye gidigidi nya waso because some party ye ba say ye be som wo my Ghana Kristo ni bia Muslim ni bia Budi ni bia ye yiyim send ye be ya ye nyina ye ho betoyen papa mu akwaba Joso this is the second time correct. Anytime be a monsieur be you look young. Papa, what is the secret? Say, my secret I aduane. When you person who de e call yam. O secret ni nyina ye aduane. Oh yeah. Me aduane a wudi no. Me bibi ni. Nti me dia be before aduane.
Wow. Undi de ya package no. Bide. Me bo de apesi banchi apesi. Ni nkontomre ya. Ene nsasawa. Ye nanan mu di ya o mu twa 120 ni 150 ye bia na midi. Wow. Enchenyi bo de nsisa. So obi ka say unya 20 years kra nipa de beje di because you look so young. Midi on say Mangodee se hwe nanan mu enyi na. Aduane be no mu di ya mu nyi. Our staple food ya. Yes, staple food ya. Ya banchi ye fufu ya body apesie, banchi apesie, banchi ya totun ba yere ya na mu di ya. And just school fu say ya start intima yendi. Oh, asemo. Papa, we there? Obi be say meda wase. Na say de bia me bopini wa ba bia wo. Na me bopini wa. Na waje pene na waba. Ene anadwe me pese ye hwe saa ohawe ya edewiase. Shebre. Se ye ka shebre a eyeden. Medase, michia Sompa FM. Mpanimfo na etiefo nyina. Onse eyemienu ye wo shebre ne won krabia. Ye wo shebre. Ne won krabia. Ne wo enkrabia. Yeah. Shebre ne de aya na eye san a etunipa ewo na brabom. Yemfa ne se obi wa sebe na wabodam. Na dwen na yi kakra. Wankra woni yofo nanim se wo ba no o mebodam dabi. Obi na ma accident pan. Wo. Wankra woni yofo nanim se ka mebo no. Eye san bi na beto no kwem. Bankra bia ne de. Akosi bro ni friend destiny ne de. Eye de okra wo yofo se meba wiase abeye. Odoman kuma nyankopon we twedi ampon. Oso ni asase wura. Wa wo wia ne osna ne somo wo. Wa nsroma ne abofo nyina akoto wo. Wa nyame nyina bodin am from sa hene mo hene. Me yofo me so me kɔ. Wasase kɛseɛ ne so makɔbɔbra. Na wei ni die me kɔ a mekɔ makɔ akɔye. Agedom. Ɛno ne efra ne nkrabea. Ti kra wo yofo nanim. Na wo di aba bedura asase so sɛ wei na mebɛyɛ na hyɛ me yofo ne do bɔ me no onwene me no de me bae na anim nyam. Ɛno ne efra ne nkrabea no. Wow. Na onipa bɛyɛ den na wahunu ne nkrabea. Yeah. Mangodee me do ase. Edene. Because nyankopon nyansem no di nkan ma nipa bi ba asase so. Obey o candy for obey o mama, obey o papa, obey o bibia. Ntu beduru ho a ono na ebe kire odi esese we. Na wo hwe abibire mu ha ya to sahane ma na ya sahane ma na guo. Da ya wo na nkasa no esese nke busa o hyebre mu nsam ye dai e ma won krabia. Eno na na friend the diviners. Odi hunufo. Adifo. Womo adwuma no akomfo no womo adwuma no emre bia ala sa me ba me kiro sa ye wa akomfo adwuma we are now divided into two. Ye wo physical and spiritual. The physical world ne say wo be ye adwuma no wanya sika anya aduane ato adi wanya edan atade ahye wanya ba bi di ene ye physical. Enti no material things ne de ene ye spiritual. And you are specific people be a woman wo ha woman the bechere wo hyebre no won krabia wo de ban anti you were spiritual for na me say divide almost into two ba ko ye healers ba ko ye diviner. Yes, yeah. Nene oka divination na ye nuanom nyamesomfo na fa ne say embonsam ndi ye bi adibisa kobisa hyebre kobisa ograbia de ode bai ntia nananom ne ye wo a ye do ko divine anchan no akiro sakola na Mangodee mamen kan se bi nchiro enne se wo biara wo ye kristoni na wutie mi biara no hu se e wo bible Jesus Christ himself da ye wo no no ne na wo tweso no Mary ni Joseph ede ne ko Simon nchen Simon no ye diviner so for penny no waje ne to na baso asembe no kan
wɔsi awurade meda wase sɛ na mani ahu nkwagye na afei wugya wako akwan asomdwee mu na mede mani ahu sɛ wayi na si hɔ ama Israel bebree ahwe ase ne wɔn sɔre o kan look na wɔsi na Mary ne Joseph hu dwiri wɔ mu because wɔn pɛ na bɔfo ne bɛka ho asɛm yɛ dɛ ɛkyerɛ wɔn so how come ɔno hunu yɛ how come o diviner na bi wei enti wo bedra asase so a deɛ wo ba bɛyɛ no onya obi anka ho asɛm nyɛ dɛ ɛnkyerɛw ɛno nti na yɛte spiritual a yɛ religion ne adeɛ bae no Buddhist, Hindus, Christianity, Islamic no wei ne the purpose enti yɛ nyame ma da institution no ɛbɛ wiase deɛ hinta no ɔmo bɛka kyerɛ na wahunu o compass wahunu kwan ne deɛ sɛ woyɛ dɛ woyɛ ɛna woyɛ but papa so usha we have a lot of prophets, we have a lot of malams, and are they not people who are able to tell us this say unkra bieni nienti a woba wiase no enu nie na yɛhwɛ yɛ prophets na ɔmo sisi a gye on di no. Are they prophets? Are they diviners? No. Yes. Ebi sunye. The diviner no. Omo mysterious people are. Omo quarantine review omo bebre o. Omo a specific place. Na wo wako. No wako ne nkyɛn. But na yen diviners ne prophets ne imams na adwuma na omo ye na nya de na nya kopon ahyato in the ancient time no. Hebrews chapter 13 verse 8 os Jesus Christ te say na enrada apem onye dey onsesa nyankopon onsesa nti tetebre na no mo faso no. The faso say de nipa ne kɔ na wa kyerɛ no ba na hwe prophets na wo be kɔ ne nkyɛn sɛ wo pɛ wa hinta sam wa brabom o pɛdeɛ kɔso abrabom asɛm a wɔbɛka kyɛn sɛ o maame bi na ɛyɛ wo abusua ne fie no tumi bi wɔ na ɛyɛ wo wontumi nkyerɛ wo hwie o ehunahuna no anye we yɛ ɔkyena kora wobɛwu ba saa tete diviners ne adifo no prophets no na wɔn de wɔn nte saa na wɔn no wɔn wɔ hɔ sɛ yɛbɛka wo daakye ho asɛm akyerɛ wo enye omumfa brem ne ma obi so obi na ye wo wono de nyankopon no kasa kire ne se nipa wo be yese nipa wo be yese nipa wo be yese even bible mu Jacob ne maame Rebecca enyinsan ye according to the bible no na nkwala ne pepere yes okoko bisaye okko divine de sia nkyɛn kodi hunufo nkyɛn se kokko bisa okko osi ampa kwala mienu na da nkyɛn baako pesom baako na kuma no ene edi ahenie no bema no enyin ko anye eye ade a na ye ya tete saa nkofo no gu baabi no ma prepare wo ho se wo mo de osoro adwuma no no mo ye de omo ye na obi on say enti ka Malaka chapter 2 verse 7 na o se so fo no kra nim de ne hwehwe mransem firi ne no because afọ urade bofo no nim de be ya nim de eye wafa wabrabo na wo hu se Mangodee we na odi ba wiase o ade we na sesa wo ye ade we na sesa wo ye and there are so many people nim de ansesa wo ye wo wiase na wo bresa won twetwede wo befa ha obi wo basa ntinka sorry nkremosum kristosum Jewsum ni nyina wo mbotae ne se on be direct nipa kwan no nyame kwan no na nyame kwan no we Jeremiah 9 verse 23 o se ma onyansane nhihye no woni nyansan ho mo hodenfo nhihye no ho na hoden ho ma osikane nhihye no ma nipa nhihye no ho se wahunu me no nimi awrade emudo enti eja sa shebre na yehunu no nyame na ode ahinta ana se esa na oye no unze Deuteronomy chapter 29 verse 20 no say de hinta no ewrade dia na de ya biesu no wa biesu ama ene ne mma ba ne biesu nyame abie ne ma bia sto ho na nye obi a na ehu
de ye bie so kura no nye bibia na ehu ye won nkofo ekura won the guiders of the secret, the keepers of the gate, the spiritualists, the monks, the apostles, the pastors, the imam, the fetish priests, woman they kuta the divine aura no, the oracles, from the oracles. Oh yes. They are the people where I be mind say yeah brain and you need the oracle men. Yes. Kimano me teach you to Great Healer TV. Oh yes. Oh yes. Na mo kofo a minim the America. The entire brofo na develop no. The ancient time the Delhi temple. The entire America develop here kesen. They have a certain group of people. I am from the Freemasonry. Now the Freemasonry na no one say you could be a keke. All spiritualists. Ewom. Because now no papa ya also call a Catholic ana also a Catholic Afenyo Markets. Yeah. Or a Catholic but also a Freemason anymore. They have a certain spiritualist. And then before you to me sorry. Because you need a group ni bi wo Ghana ha. You need be one moment the divine, the secret, the from the keepers of the gate. The keepers of the gate. The keepers of the light. Name the light, not God. No. One minute to me was shebre. Where these people I be my any binintino. Yanya to work say demonic, a satanic, a evil. Ye demonize woman yina. Ena we solia may we may a soli a me be me the no. You see, Papa, adia ba kwa ya na eya me yapa wo Kristo sem ne se abra Rebecca nyinsen ye wo ko bisaye ame ye kire no ema ma me ne boa ma ne a abrante ne de ba wiase no ewie peye but ene ye ni sankofo no wo ho ni nyina akọ se theology yen kire Bible no but Bible no so no also for Moses Bible no asem o kasa ye adwuma na be ye osofo Moses ye adwuma enye ebi na enye na adwuma no kro no yeah oh enti enama asolen because on say Jeremiah ne say the one hunu me no en wa hunu de yes obi afa Bible kwa asoro so hu nyame no Jeremiah chapter 33 o say na bi be wrade nyankopon asem ni Israel fie be pama pampoforo enti sa pama me ne wa gya no pan wo no na yeni apam ni Israel fie be pam me de memra be hye won yam na matre no akomam na obi nkyire ni nua se hu awurade na onyina be hunu me firi nketewa so akosi akese so awurade asem ni na me de Israel bone be de be che ndi e kasa obi hu awurade a anya wo de asol dan Bible ne call night no Debbie Joel chapter 2 verse 28 we sina mehwie me honhom agu na mu nyina so na mumma bere mana hyehyɛ nkom na mpanimfo no so ahuhuna ni so ade hunu asoso dae ye kasa obi ahu nyankopɔn a enti sɛ okwa asɔre Mangodee ne me ka kyerɛ obi a ɔyɛ ɔsompa FM no tie mi sɛ okwa asɔre na sɛ woda na huhu die besi wa bra bo ma huhu nyame uni won kronkron bia because o se mehwe me honhom na gu nyame na me kan yo oh yes tro na kan it says is yes enti se woni sahadi ni bia eno na esesa asofo ene we no mu kire yen se kwan be na ye mefa so ebenya za nkronkron ye tons because nkronkron na be mu onya vision se ade a me ye enye oso nyankopon kasa kire woni papre ko ne mpre no so bra na ho atoso no ho no obi eni pani enti se wahu nyame na nyame kan ho na ufi se wo nyame de a na wo de ekoso wa bra bom you are deceiving yourself enunti ena ama yen destiny no ayira because ye hu de ekoye that is aboa ti se do odwan kram so hu ade asini nipa yeah kwahe ye nim your left and right ye ni vision bia because that wa da sole bibia ni we ko nyame nkasa nkyerɛw one person aje ati so no pene nyame kasa kyerɛ no ya ka nyina ye moa ye nye sons and daughters of God and no radio presenter bi ka asem bi say o say Ghana 99.9%
of the population have never discovered their destiny. Yes, it is true. Because the seers no more and there's no boy. And Amos chapter 5 verse 11 was saying every berading and coupon says radia sem be succumbe dindipa. So Papa you won't call for be woman so die. Oh yes. Almost so die. Yes. Now no be free day. Did the bonnet. Did the bonnet. Yes. Who did Diana you be brand times so die? And until the ancient time, the seers, the prophets, no, be a friend of fasting. Say, Unipa, you quite fast was any meaning in AC. And until I see a spiritualist, and I'm going to see near Tina, me, I say, a coin of fast was so die. And yet, because no one and Yamen no bear day, Ebekasa, Sumpa FM. and no one and Yankupi, and no one ever one would die, and no one who ye bribia, Ubehunu say, oh, adia me ye, eh, papa, Yami and Jehu, and I yami and ninja. Wow. When I had the path of God, when I had the Quanya yen no crack piano, was in a Mbuno Crana, Madeshi. That's our own so Diana. I say you don't have the Holy Spirit. No. What do? You have a problem. No. We receive the divine message. No. To physical, no, now the name. And no necessary. Ya so for ya apostles na enim nya mechere kwan ya befa so a ya ye be hu ya nshebren because say the reign of the Holy Spirit na ye adwuma in this time there because Mangodee there are so many people on mobre. Oh yes. Because at the end of war you no need direction bia about the oil no. Enti say be say na bra bo ko say o ko say eno na Solomon kan say shebre kro na da ho manipa say we wo tie na che nipa de be cha abo ani ho because nipa nim na nim ti se ka na be bo na abo no ba se nkanyame honhom no yenya the teachers the great seers and the healers no e kire se mo fa kwan we so a nyame be ben wo Papa say ye kan Ecclesiastes chapter number 6 10 to 12 now. Or say whatever happens, its destiny is fixed. Shabre ye prekope yensesano. Yes sir. Yes sir shabre. Yes. E kwa beso ne fasa shabre. Yewo nkrabia ne wo shabre. Okay. Shabre ne yese ade bia na nka ensese to. Ebi ni Hezekiel so obewu. On Hezekiel so obewu. Aka 15 years. Aka just a few days no. At the born yare bi bekunu. But because of say wo too many nyankopon kasa enti sa hade na antom no. The destiny ay nkrabia no. Wakra afri wo yofo nanim se wo ba be ibribi. Me say me craft me yofo nanim se me great teacher. E no de yensesa no. There be untime sesa no. It is fixed. It is fixed. Ebetumi delay. Na ana say untumi there are so many who are omontumi am fulfill om destiny and om de awu because we nya boafo. Yanhwe ene modern eya ewo mu. Yo nipa bebra the inner potentials are one so. Ba obi be si ne kwa brenase a omane yemfa mara sorim. So for ketua bi wo ho. Adom oye fully anointed guy. Nyame ngosra ne won so because nyankopon hye da tusu nipa bi special so mo do great leaders. Nanso oba no wadi nkan be hye wo bi ase. The selfishness was ampenimfo na wodi anim nintino o masa akola keto ne mpie da because asol kakra Canada wonyina hono na yaje atum so ono na ya apostle ono na bishop ono na reverend ono na nyame ne kasa eye den na wakola keto nyame ne obaka nanso omura fise na Samuel oda so dem ho akola keto no na Elia wa ho. Oh yes. Nanso nyame be kasa kire brane maaye bone no nyame anka nkire no adentia eyinti na ma African yanko yanim no nti sa akola selfishness nti se leader na wo ho no because no ankasa no wanim ne ho leader na ankasa no. There are so many leaders they don't know themselves.
busa penny so ya hwan want to mention no ho me busa me I am a great healer, a great teacher. Oh yes, I'm a bit teaching me name who me name destiny into ba me nchen a metumi de wa fade me nim kakra a kire wo wadu ba bia se wudu me nka se oba me nchen se bra me fiu Mangodee what you say? Oh yes, nti ye be ka kwala na hye saa kwala we na 19 na won so no be ye wasofo nkuma bebiri a na ngosra won so ba omo anya oboafo omo anya sofo a odin no nya selfish ankwaje na se nti saa anointing ebi ye healer ebi ye divine CS ba hu biribi no keka kora asemasi because when you appear a dom ne behunu se we so ngosra won so said ye David saw ta no ono ti obeye no ho so te wa so fo mpanifo bebra ya so ta David wa edem ho ba David for mo hwe na mo hwe mo yi. Wow, serious. So both physical and spiritual influences a bit me how? Yes, Mangodee say even adwuma physically okọ na master ne hu say we good na on first secret ne nkyere wa menim kofo bebra sua mesin na ne master ma na sua na on ma ne hu dan plan mu nipa we po ne ho obey der no akotwa obi foundation. Wow, yes, Mangodee opa fato say obemo lay blocks on but say ube ready building plan hu yeda and you be pon when just a master be dum ye wo bebre because na dwen ne se wo be hu a ono na adwuma bebo ba Herade Nyankopon nyansa mu no bra wo de onim de e kire no mo na me expand your knowledge. How do you safeguard your destiny? So obetumi a abo ho ban ma watumi afulfill destiny. I say hwehwe master your heart desire nipa bia ehia obi obeso ni mo be push no obi ehia teacher master bi obi lead na onye selfish yenhwe ade bi o Moses breso bra Moses nyanko na se beto no kas Moses ade na nko a waje adwuma yafa adwuma na eden enti konyame na ofre wo ne nchen ne ka kire ne se opese wo initiating of bi no so benya anointing ne bi no mo boa wadwuma na ebi nya apem so hene so what you say na Moses tie na se okobisa Nyankopon se yi nipa 70 bra na memfa honhom me de gu su ne bi enwu so ampa Moses yi nipa 70 after 70 no honhom ne baya mebuso ma ebi frase so mo nsraban ni mo no mo nka 70 no mo hye nkom Joshua de Mikaba no say akra Moses ma hu se nipa bi so hye nkom a omon kan ye ho min ko bra mo se ne ka min ko a nke Israel ma nyina adaye difo nti such masters a o mo te say Moses no ebi na pe and also na ye din wo Ghana na on say who say chia obehu o say chia ebi o me papa ebi ma fankofo nsem o oh yeah on say ebi ma fankofo nsem pa Mangodee they say Christianity some person mo sua de ya omo sua niema Christian bi a wotie me na enumere bia o person sua de hu ade pa aya attacking kan Jew for books Jewish books. Okay. It says Zohar, Sefer Yazira, Bahi, that type of books, no. A bewa dream ma what there a war assay. So based on Bible Nkwanswa, on Tiasie. Because translated. Yes. I translated. And no, you do for no secret teachings, your friend the Kabbalah. Okay. Yes. That Kabbalah no open your mind. Ma woti nyame ase so what I say because Nyankopon ya chiche ni mu bebre obia wo ba bia wodi nti se wodi master bi achi na emmoa wa search for another master. Destiny, it can be delayed but it will never change. Cannot be changed. No. Nti nkofo bebre no destiny na as omunhunu ye no
enko baby enko ewoni mu Mangodee ohwehwa obehunu evi obi ya woni pa bebre onim do tumi ye bibi woni mu kasa kyerɛ se me ade sei na egu mi ba kasa de ade ne betumi apie the inner potentials we betumi apie me hu se bibi sei egu mi mu endi saade no ene esa wo search de obetumi aboa because also tena vaako I have betwa 10 years enunti ena mo Jacob ko twa 7 years wo ba ho no because the ohwehwe ne nsankan na se so di na bro na papa senia o ka say it cannot be changed but it can be delayed nkofo bebere wu a I want to me ina potential some dey wu wo be san kwa ba that is really? Reincarnation yes Mangodee wo be san kwa ba because when to me fulfill destiny abesan kwa ba nti obi aba 4 times the fifth one oba 7th one dia fe we ma na brand na gu hum ahomen de otim say really yeah one for failure obesan kwa ba yes na senia me how ni nyina gina the master now ubenya no teacher now ubenya no osofo na ubenya no obetimi a kire wo nia esese wo ye na ubeya wo nsanso nkomba bio se eno ndi na 1 John chapter 4 say munso ahohom ni nyina ahwe aya na ye kan se fisa asori onya asori hwehwe masters ne hwe asori we na muawa in the Jewish Kabbalah the Jewish mysticism or say the divine healing 24 healing centers tiso yare na kokolebu muawa kokomfo anoche anase 21st clinic yes anase ko other hospital because e bia wona wayare sana wo nti ko Pentecost na se Pentecost still niam bia awenu hu a jako Assemblies of God it is not a sin there you will see your breakthrough because you see one of my boss be also no bre won kra until then he met Dr. Mensa Otebe yeah opia wo baby anti we say me ye matedisi ni me de wo metum ehwa na gidie no a anya no kore wanhwe ni ya untumi enfo fe ne ma basa betoto za because nya ho na Nyankopon bo wo se betena nti wo hwe master bi wo ho na untumi amboa wa just leave the master and then ntina ubesi de hu se master we omo you have the inner desire me se obia ni ho a Mangodee da ya wo akola ba ho na kire na nufu ba bi ede se na no kwan no so ho Nyankopon de nyansa adwene we aye kura ye brain no ene control bibia nyame de nyansa bi ahye ye brain no enti wo no ade ne ka kire ade a mehwe nyeni denti na oda ho ate ho ene master ne enstars se master me pese me san fa ba bi kakara no anante ene ne kwa asomdwe mu o kwa nkake kan ho asem because da achi bi so ba ba master nti ebibi ma ye nim hawa ye be change destiny no ene ya brabo na esi because abrofo no enam so mu nim mu destiny nti no every year bi omo de emema omo project ato ho African kwa ye kwan kura ye ba politicians mu ye nye kwan wieda because ye nim your destiny ye nim baby ye ko destiny no it determines your life your soul self. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Osina said the way said the ngu nenem the approach the empro nenem. I heard you be catch wo say unku nim wo bra the soul no betumi aye fully conscious activated. Obe grow. Obe somebody who is spiritual or the son or the daughter of God no ehona your friends wo nku ni na be a physical devil but enema eku woka eku ni pedua no you overcome. That's the soul journey. So papa you fan say mentimi am fulfilling my destiny me wu a ye be judge me ana because according to the Bible no atemu wo yeah
when you talk about the Bible judgment in say, you bet judges, I then now cry. Say, we say, why you say, they say, no one to me, anye. Who can you? Oh, I don't know in time, I'm family in time. But say, go and search for the knowledge. Papa, wait. Cement me, I'm fulfilling my destiny. Na me wua, you bet judge me. Yes. Abrenswa, and me like, to say, me take care when I drive a be a mistake. And na boom na mewu. I don't think you know as well. Mama Mangodee, mama can be benchro. Oni pe bia ba okra na your phone o. Una be chusu mama. Una be chusu baby a obetena. Una be chusu ade bia wo ye bia. And na fofo nyina wa na chusu bibia. Papa ene a Christopher ye kan se hunu papa. Because me hu Christo mi o say so wu na okoba na se na busua we won ba mu bio. But busua na wo ba mu wa na chusu na ba e. Why not choose na buy? Country better one not choose na buy. And two bedroom ha. On say Yankopon the assassin na so bedroom study the edge. You say one choose Ghana. That is no be Ghana. Wow. The entire cancer say when choose Ghana. Yes, yeah. The most blessed country in the whole world is Ghana. Why? The most blessed country in the whole world is Ghana. Asasia would be as be Asasia, all the natural resources, a BNYM February. Baby, I mean, if Aquatia, in your tie, as a sad or form. Oh, yes. Now you say heaven. Say, Baba, con Antisika cocos, no Krubi will Ghana, Hanana, Mana, Fessica or former, and heaven. It's called heaven. Equally heaven. Daniel chapter 10, bro, before no eba. Daniel and China, Daniel Bisana den. Was no busika boss war. By was Sassiana Sika be a day, a gusso. And then 19 year blessed. You need the business leader, destiny leaders. Or say, Becca said, and when you to Ghana. Because of the suffering, yes. Or suffer. And also, so who the shepherd see ne life will turn around. Yes. If you see yourself, knowing yourself the most important in the every human life. Knowing yourself is the most important thing in the life of every man. Every man. Or say mame. Knowing yourself. Ese se wo no. Se wo ye hwan. Erade Nyankopon ba bi se wo no ho ba bi abetena bia be yi. Se ye die na wo pa beba. Ba woni mo ho a ayete se sebe abo a ye ka no ye de ne kwa ha ye de ne kwa ba hu a self conscious se media mitumi ye ni me fa Mangodee nye example si se one we say why a presenter. Oh yes. Radio station be ne do kwotena so abetumi akasa ontumi nkasa baby a odem kwotena bia because what acquire the knowledge of the radio. But obika say aha nye man no tena ha nye obobre na nye ya ohunu ni hu no hu de wo ye ni na wonya teacher na wonya oboafo bia wo so nmu no wayade say wonya everything will be possible because knowing yourself say me to me King Manuel me a great healer into mfa yare ma manim na masuro say yare into me tell me so say me yare because me nya dia me yare I have the knowledge, I have the ability to heal. Minimum have I say yare ahodo bebre. Oh yes. Enti then na misuro say me yare enti yare bia no ebodi wo wi ase misuro because I have the knowledge, I have the ability. But if you don't know yourself, na wonim de wo ya afi na wa ye basa enu nti na make say onipa bia no uhia soul development so be ye huhumu ni nti o kan Galatians I was me nante huhumu mamu ni honam akonachi na honam akonotia honhom na honhom tia honam na saa ne ma mienu nhia na se honam ne de monam a honam nyuma da di pefe adwama amwa hofie But verse 22, Galatians 5:22, was na honhom aba na odo enigye abojokyira ayemiye papa yo and those people na am from who say omo nkronkron na omo ni enigye. It's serious. And is it true? They don't do it themselves because if you know your purpose, say I have this is the path. When nti na Nyankopon senka sofo ni badam wa omo nkyerɛkyerɛ yen nyamesom ye obra nyamesom ye obra how
to overcome any challenges on this earth. That is the teachings of Jesus Christ, all the ascended masters. Ye kyerɛ kwan abefa so abobra. Na wate abrabo ase, wate wiase ase. But none of the churches, none of teach how wo obey wo. Because I watch one video be about Edem Agbana, now a member of parliament. Also, oko school no show D4 bi. No D4 no catch and say Obaba be a politician. Until right from secondary school, and or didn't join in politics. And never know can say if say and you're the youngest person there, Nadia Bekeswa, our parliament was CCR. Yes, well follow. I mean, share my former station or by a program. You could see, say the guy is involved in politics everywhere. Baby, I just said knowledge. If anything about politics, there he's on top. Don't go there. So I know near here. When na senya bi wo Ghana ha dodo na ye from nyame nipa fo. FM. Because you have Bible. Wow. Ayana on say eneno ode ayana Mangodee. A basa o kan crazy na others ne fi say bia o condemn no. By me pese so for na so we nyame nipa kese pa. So for be tie me. Apostle be tie osomfa FM ayadesua ne nyina yesua. Oh yes. Every human being has a destiny to fulfill. Sure. In the Jewish mysticism, the Jewish Kabbalah says say obia a savior. Obia a Messiah. Oh yeah. Every human being is a Messiah. The Messiah wa dwuma ne say o be gidom bi. O be yi wan free suffering bi mu. Enti busa ho say as an man of God, as an apostle, nyame asem ne de me catch you say history na wo kan kire wo mu. Oh yes. Bible ma asem na wo say nyame say history. Yes. Na emom no eden pa na waye. You can Job na so wu anyankopɔ bebu sa say why na watu nufo eden waje age basa eni ahoden why na afa onsem o praise nyankopɔ. How many people are save on life? Enti papa so bi be ka say ma hunu me hyebre na me wu a se yese bone hu na ye bebu ni pattern ma hunu ma anya bone bia na me wu ye bebu matan na Mangodee obi ni mbone ma me nkyra de bi generality nko bone a ewo Kristo sum nya bosa bone na ewo Kristo yon kremo sum eno a ban kremo for so ko heaven omonko ombeko Kristo for so beko an omonko ye beko in the Quran ewo mu say eseso be ma wo ahoden a wo wale fo tuntum baako kokko baako fita baako in the Bible Paul say betumi obi anwa baako adwama monti nkomo obi anwa le kura wale yeden nche Christopher gina so wale mienu anko heaven there be say Abraham da nyame kokum de a Mangodee me kire bibi say de ye classify ne say bone no ukọ ha ye bone ukọ ba bi so enye papa nti bone ne de bone ne okra wa hu ne yofo. Wow. Bone ni okra wa hu ni yofo. De kaso okra bi hu ni yofo a de woda no wada te sesebe aboa no nim de ekọ woni hyebre mu. Koko bisa osofo se de na me ya me ni behu na de me da me so da ye me hu meti nyame nka de na menye eno na efre ni nyame som. Enti John 4:24 o se na bi rebe urade nyankopon asem ni se ye be sori agya no honhom mu ne dey ene no kware mu na wa wo sori no ho saa no spiritually nya physically say na wa ma sori nti nsu ya 21 ko heaven ene kwasiada we ada no wa ma sori anto aso na watwe miensa nti wadwuma ho hia wo nti ene ye di communion wonni eye wiase nsem hunu ba ye obi wo ho a obetumi akotena ba bi 1 year se nipa ni nim ne ho na wonim ne anyonkofo da oni nyankopon tem a hunu ni nyankopon a hunu ni nyankopon a nyame ne be kasa oni nyankopon ho aneso ti ma nipa ni hunu nyankopon enye nipa ni hu Bible hunu nyankopon. So I will be judged. Cementimi and fulfill my destiny. You will come back again and fulfill your destiny.
na saade we na ya na mempese eye radio kese oh yes nti ana mempese mewura mu bebre no kre papa because of say mewura mu bebre ebe enkanta manfo beka say o Mangodee ko sa program kra menye one on say ba physically so for be any who was under ye hu heaven da but the John the baptism they saw ba ebi mu ka say oso da ye akọ Mangodee the enti ameka say omu nyina no meka say 98% ba me de me so da ye nkọ heaven da 98% e force e ntro se obi ka so oso da ye hu Jesus ya wo calendar yi so a o fake. To be frank, me bomb pie pa, me ya conchene pa. But sa the omo kase ma so da ye hu image bi Jesus agbawura me dem oso for me hu bi da. Me say Mangodee obi oso hu Jesus bia oya so for bia he is fake. And what of angels? He is fake. Enti American sa no. Adentina da bia bofo ni hu ade won taban. Na nanim ye bruni na hu bofo tuntum da. Is it true? Enye na bofo no mu ya akoko. The ancient colonization na abrofo no be colonize ya adwene no ene ye de so dae. Say Yesu eye bruni. Say abofo nyina ya abrofo. Radio presenter twen ya adwene gina so abra pope wuye no. Jesus na omode atare na chi no it wasn't white na ye black. And so Mangodee said no be sundaye na bofo bi begina ne no ye black a obeka se wan wa hu bonsam enti so bi so hu bofo no e fita da e fake enya no kore because ancient Israelites they were black. Next week yade omo so omo de abofo ye adwuma ye be hwese ye be contact asofo ni bi omo de they do incantations and they call angels. In the Jewish Kabbalah, there are so many angels. Which is the basis of Christianity. Yes. Ya can't say above one. Ye koko omo won taban. Ye de by ohwati asefo ba nan na. Ye se ba akuti jata. Ba akuti nantwie. Ba ko yokore ne ba ko yonipa enne Mangodee obi ko hu sa de we obeka se de oyo bonsam abanfie bonsam abane dayem yo enti the realities ni wo from so mahu bofo anya ho na mbae na me pese me kire se ya de niam bi a hyeyan bibifu mu na sa de na draw vision wo ya dwene mu enti ade a bibini be hu bi a ye tuntum bia is evil. Enti so bi say or kasa so nimnya antina meka say Africa we have a long way to go. Tinyankopon obo osoro bo asase no we nya ba bia none of abofo ayebo ba kokura fi Africa. A different ba nyina ba kokura ni fi Africa. But all the priests professor free Africa nyina they are evil no free demonic powers. Enti nyankopon ne kan yana. And all the African gods in so ye bonsam. But the God of Arabia, the God of Israel, and papa. And this will be the catcher me say, and unti a my be before a bear didn't say, ye be hunu ye chi. Because ye inquire your first wun and coupon, and no na the original path, me say ye from divineness. The prophet, the seers, and the bisafo. Unti se ubeko baby. Nanke ye wo sankofo no mu gusede sankofo na omo bonwiem sankofo na oben na otumi kan da ache asem no na no na ye nananom na ye hefo a akonfo no mo ye akonfo akom o chefo no wo na etumi kire da ache ene ye demonize wo mu nyina so mu ye omo ye na ebe ye da ne hu ye hyebre mu nsem ene ya sofo isu ntimi enye sa adwuma no na obekwa so dem na nipa de se ni bre wa bompa yesa che se
wotumi sɛ obie na no sɛ ɔkasa koraa na wotumi sɛ kyale akoa na brɛ nanso ka prɛ sɛ ɔhu sɛ one thing of papa ma menka sɛ bi si Archbishop Shambak Ameni Ampon na metwa video asɔre dɛm ɛna ɔbɛka sɛ ɔse wo nyame honhom ɛtew so ɔkaa ne saa no ɔpɔn yɛ pɛpɛpɛ na me follow no nam sɛ nyame honhom te me so sɛn ɔse yɛ akɔnkyene ɔde akɔnkyene ne maame na mehyɛ aseɛ sɛ mesoso daeɛ bi sɛ metumi so daeɛ na maba asɔre dɛm mu ɛnɛ na mahu sei na wankasa waka wo din akyerɛ me aka wo problem akyerɛ me nti the next day a mɛba asɔre no meba na mehu na mebisa sɛ one yɛ frɛ ne sei a wɔse ɛyɛ mea meba so mehu atade na ɛhyɛw no iwe si a saa kwan no na ɛsɛ wofa so hwɛ Mangodee asɛm ma menka bebe nkyerɛ ɛyɛ powerful ancient powerful no bra Moses ne maame ne nuanom bɛka sɛ tia nso akɔfa Ethiopia ni baa no asɛm a ɔkan no ɔse mo Miriam ne Aaron montie mi so odiifo bi wɔ me mu a daye mu meyi me ho adi akyerɛ anan ni so ade hunu mu na nyɛ saa na mako a Moses yɛ dɛ ɔteɛ wɔn dem ne kasa ano ne ano ade na mo anso sɛ mbɛkasa yɛ dɛ ɛtiri ano nti hunu sɛ woyɛ big seer woyɛ big prophet saa na wɔ me so saa so na wɔ me so yɛ kasa nkom hya ɛyɛ rare genuine na wotɔ wo sɛ me die ne sɛ mo ana mani kum na ba ampa de ABC ɛnyɛ bebre na betumi ahyɛ ho nkom mienu miensa na aka mo ho asɛm oh yes saa de na wofo no ɛne yɛ nkɔyo na obisa saa de na nipa bebre sɛ o start ma ho time 6 to 6 a o de o pese yɛ adwuma bio a aya me common ne wansan na wayɛ de wadidi Lankanya Archbishop Shambak Ameni Ampon anka bankra anka ma won twetwe de saa okay o follow so aboa oh yes nti on say isi papa enye no a kame ha hwan ne Mangodee obehie omampani o man mu consider na de mpo na mekokohia na akoye but enunti the word baby because you have a enti na obisa me say enti your leaders ni bia we are a good leader why yes. Selfish what yes. How they say so to me oh yes because a seer a prophet e bia kyerɛ kwan Osinte Hezekiel meduasi me fie so yamfo ti menu masem saa nkɔfo no dodo no na ɔmayira na yɛyɛ dɛ yɛ brɛ no ba hyɛbere ne de yɛ ndane no wow because ya ade a yasoma se fa begye onipa nkwa fa bebu onipa enti o ya agenkwa mesum ya agenkwa at the end of the time the great savior Jew for friend the great Amanda Christ for friend Jesus oko Hindu for mo friend Krishna Inkramo for friend Mamadi Buddhist friend Matriya Buddha say inti papa say yemfa ne say ye radio owner we hunu ne hyebere say eseso be ye doctor ka wonye scam bie dabe adwuma yi dabe on so yo gifo no hu ne hyebere say no menkra bia we say me medical na wo for so boa no watumi aye on so ye no bia radio station oje afofo anya adwuma aye we savior we agenkwa agenkofo bosom so a yes kakra to aduane one nipa ye kaso be a savior Messiah the universal Messiah no okay ono no beba be yi wuo ene yare ni nyina na nipa ko everlasting life ye be reach immortality oh yes say no death no disease no poverty sa greatest sin and greatest suffering na la say ye ho adwuma ena e bi twen agi se bi twen ada na nkramofo kra da so mo de apie destiny cannot be changed no or cannot be redirected no it is fixed it's fixed when to me obekwa abeto aso nti hia woni pa bia se obehunu senti den na nyame soma me se memeye papa yeda se yenko ahoma ne so na osofo ka so be bisa question bi the question that somebody been say okay be say so wo esa wo mu tumi e kire yeah na o sa ka be say Ghana ilaki divineness
the prophets. Prophet, I hope boy me so and then as it could say, I be depending on the spirit. No actually since the prophet referring. It depending on the whole spirit. Your personal spirit, no actually yes, I think that would be the best than say. If you share the divineness as still normal feeling. Yeah. So can you say the spirit is the best and there's more powerful spirit. I should be it's your soul. The soul within you. And this are so funny feeling there. And yet I say develop here. Now can Psalm 25 David is na me kra then na waboto wo mu say fu ani to Nyankopon so. Ne sorry. Eno nti ne friend say okra ansori. Nti okra wayera. Enye de won kwa sorry wo kra na yera. Ayera ne say ohunu no ho. Ohunu ho. You don't know yourself. Nti na say knowing yourself is the most important thing. Policy. I say trauma. Knowing yourself. It is going to be my banner. Enti eno no say uhunu ho. Say me kwa we ncha mo am nti kwa be na be fa so uhunu ho. Religion bia wo de ofa so. Oba Christopher mu a de ye fasting. Oba ye nananom de ye adware haban no nom haban. Ti say de meme ye no. Meme de no haban we. Ti say haban bi ti say your friend in Sempi na 20 ni keke. Okay, in Sempi ni 20. Sempi ni 20 ni. Oya ne powder. Na Mangodee do start say wo no ma. Wo na wani afra onso dae, unhunu ade, unhunu wayi a, wo be start ehunu ho. Papa yevesia na yanko telephone so. Ebi announce wo question bi obisa. In the next 5-10 minutes no ye be wie. You must know yourself. Know yourself. Eso bi etimi hunu no. Eso hunu shebre. Eso hunu obotanti a ode ba asase so. Enye sa wu abesa akwa aba. The most powerful thing e be ma we hu ba ko pa ye nisuo. Just sit down. Mangodee. Yes, a conscience no. Yeah. Be we 6 to 12 cry eh. Na ma wure ho tan se na Awurade Nyankopon obo me say. Awurade say ya. Na obo me. Onyankopon abo me na anwene me bre. O say Awurade nsa nyetia. Senso je na sumu nye duru ne mu ye momoyo. No kwesem na Awurade me beduru asase so. Me hu enkoye. Me mobo na kire me wo kwan na frase kakai wo yawo kakade a ebe ma wo wura ho deeply ne sungu mu fre Nyankopon ne da na hwede anadwo no behu na pese wo hu bibi mfa ho a. That is the reason why we have a lot of poor people in our community, because we don't know the entire basas. Maybe a telephone the atum 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065. Ebia na wo question bi anasa wo adwenkyere bi anasa wo contribution bi ubetimi ade aba menya ofrefo odikan abusia memo adwo Oye mu katafini. Mini abema papa Yo ajmene de masina. Udini baby akase free. Mike di tobodom. Eja Mike kasamae. Oh, eja Mike ntimi anyina so 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065. Say your question, say your contribution. Assembly of person be sebia. You know bedi unkomo. Abusamu ajo. Good evening. Asumdwe nka won so wodi ni ba bia kasa frio. Pacho me de ya say me ya fofu de kasa fi sikula. Eja kasa ma ne yankoi. Me de me how to tru kra say ga check ne fe ne se wure mi mu afalo. E ka mi hia ja number ne me nya contact ma se da kono. Ye bedi nkomo ho. Ono ankasa no ene me force no. Nyame nhira o de beto dwa 0260 196064 0260 196065.
Abusha Memoado. Good evening. Good evening. Me pacho ofra na why attentive because everybody say. Abusha, good evening. Hello. Hi, Mangodee. Bojo. Emiswaso. Nyame adom. Hello. Me pacho me ti o yanko odi ni baby akasa free. Me pacho bia na habana o kana habana say bianti. Say wantie ni ye wi amema na siso ama why. Me pacho you. Nyankopon shira. Abusha, good evening. Good evening, Ohene. Ejana te saying. Radiatum. Odi ni baby akasa free. Amankwa akasa ni enko. Sometimes you call your leaders need you suffer for a while. No ka say bompaye. But in bompaye no kram no. O mun kire en kwan. Me kan obi ese mo Kristo mu kan ye say paye. Kwan ko e paso bompaye no. Thanks. No ana say obo ekeke. Enti aya na say be ho mu kire say papa na say no obi ye ni wo mo be Nyamisra wonso. God bless you. Usana say me say Papa Shambak de me fa empaibo nchire. What chere me kwan emfa so mom. Or say prayer must be taught. Yeah. You must know how to pray. Even Yesu esuan for kra ko bisa Yesu. Kwan emfa so bompa na yo. Abusha, good evening. Good evening. Ejana de say wudi ni baby akasa free. I'm kasa free Medina. Daniel. Eja Daniel kasa ni enko. Yeah. My family say, in fact, Papa no asem no kan true. Me Daniel me baby asimuno. Nanka me shebe pa football na mebo. But my new obi amboa me. Na me require construction work. You see me da ya me sono. Ebi wo ho na me wo park so na me bobo. Ese baby amedu no me ni afita. Inti tawia ni na mo fan tu jana na yemfa ni na ma na me contact ni wa ye be din komo woso. God bless you. 0260 196064 0260 me see ye jai e Christopher ensama mo be kan won bra na o how bi a kire woso ukoya na ya sa jiuska ube kono hunu hwe uko kan say nyame na eye. Abusia, good evening. Hello. Good evening. Eja wodi ni baby akasa free. Hello. Mete won kapa wodi ni baby akasa free. Eja kasa ni enko. Ne lan emwaye mesra ofra na wadum radio no. Abusia, good evening. Adesha, good evening no. Otemenka de. Hello, Otemenka. Ola no twetwe sisi. Yankwai, wana mene ne kasa yi. Bacho ya fema kisa me kasa si la pass. Eja ma me kasa ne yanko. Yo, me pacho dia osofuka no. O ka say da ya so ho asem no. No kure san say me experience bi nan say because of number hello. Mitio yankasa. Nyama di komu in fact my ejuma ya bra enkoso enya de enkoso me offer my ya na misika ni na ashi nte mutu mikika mesa na misika ni na ashi nti na say me da wa osofu bi obebe ye wa say ewo bebi ayeti me da wa mi empire de me bo empire pa me fa empire bo ndi agro nti anajo me da ho na ma so da ehu pastor dey a obenye wa ha last bi me so da me hu so fo no ase na ye ka ne say ade bi a woda na achiu na wa ye chinchine bi no mununkum me mununkum echi na ta achi me pa nti achi me na me bo so fo no din na me hu say we pie wo me nchen na obetina me nchen e woda ye mu nti obetina me nchen na ade no etikoye nti etikoye na osore kwai no ka chen say bibi ni a me fero na me si o mate e woda ye ni uhu sa na wakosofo ne nchen
I my calling and then and saying, and I said, Miss Anso, Bibia Beye. Abusa, good evening. Janet is saying, one a minute didn't come away. Eja Kasani and Quay. Ola ni breki down kakra mame. Hello. Aha, meto on kasi si ayenko. Unse dia tene se papa se uhunu ho a enya abrofo na da asem bia. Enti no se ne oka wama remedies mienu. Ose ba ko de obetena se din no bisa ho questions. Ni obisa Nyankopon no obo wo ne se de nti na oba ha se na obre. Wo pese ohunu bibi ukoda ebesi Sompa FM. Nyame shiraw. 0260196064. Also have a question about 0260196065 0260196064 0260196065 yakasi edi akire de ayen sore ne ensam wo ho papa abusam adu good evening aja na bibi aboko de ya frosa aja aja kobi kasama me ne ankoi na tumna papa ne kan so ne kan e true then I say na bi pese ni bi san se also dai ko also dai na dai no dia also first one na also second one the correct one ankata okay obeyi wa no first dai second one then na correct obeyi wa no awusa good evening Kilimano kilo king more piao kilo king more piao awaken the king Kenya Misra be Kimano ya Misra be more piao bye bye na Misra onso abusa good evening oh mebrene yaso Pepa cho mete won kan o. Even ketachi. Even. Tachi mafo nyina won te sen. Ina de boko. Eja kasane enkwai. Okay, eya Mike ye tubodom. Boko. Nye sofo na kano. Ne kure pa. Ene dia me yakwa asiri no. Asofo ro bode ga no. Ya so from the one Bible school for o mi mo fi Bible school no akọ na o ma body kwa di bitai so for esu ya ko pampim bi ni so en na ma Christopher ni en grade bi no efisa ni ma no ni Nyankopon ni yoate Nyankopon shira God bless you ya woni am power ya de bra eya na oja unim eya na asofo bi timi che wase me nyame mfrɛ me Don't say nyame no fro sese. Onyankopon afro obia. Because every anajo 12 o'clock obia. Already Nyankopon soma the divine energy on friend Satan say onko hwe obia akomem. Na onene nkasa. Ti 12 midnight 12 midday. Nyame hwe obia akomem. Ofro obia na obia akasa but na yenye day. Yenti. Ena no me chere Bible me Bible ankasa. Na me kai say there is no Satan anywhere. He works with God. Yes. Sase mu yosofo ensema asofo mpanifo frame na me say you don't read your Bible Nyankopon say ono na oye bone na oye papa. Unim ho. Isaiah 45 so yesumi han. It is a oye bone a ni negative energy no na ababe settle ni we pay you back Herod so uhunu saade we ya na kire se wo say lipa no you go hunu no kore no no hu nyanko the truth me I don't pray against witches and wizards
say yebo mutu pay what is about yebo to that na ko boni tuo he they say the month May, Papa, we must have results that are undeniable. It will come. Papa said and call for a o number no. I minim say easy. Fatuja. Easy ma Mr. Mama caution answer. Se wo frɛ na papa amfa and say me busy. Yeah. Because me I have to drive to the village and talk. It took me more than 1 year to get him. Kumasi 4 station on Kasa or Kumasi station. I don't think you have spoken on any radio station. Of your own friend, Me pacho can you man number no 053 97 95 824. Messi Subio 053 979 5824. Ma umbe ha me se Mangodee me pen number me sero ye pompe me braso omo fa me time no bebere ntino je say papa your final words na wankasa so the number na to dwa ma me ma sema me ka kire on se obi ama ne minko ne kra na etinimu no na se bibia be daada wa kra de ontumi na ada na mi nipa ba ko bisa se dae mu de hin na aya na obefa pa sa de nso me kire se wo so dae na dae no mu hu se wo san so dae a mfa ni agro o so dae no na wo se hu se wo sa so dae foforo wo dae no. Oh yeah, it happens to me. And I say a prophetic dream. Oh yes, it happens. Oh yes. And now also die. Now who say why me no die anymore? Masa, who say what when you you are holiest guy. Maweninji because also die and one kasa wow. Wow. Go deeper. What that ho say I said the Nigeria film now. Who say wa wu no. Na why me ubon wow na e kasa chiro se Mangodee ade we ya we ase wata na e kasa chiro se Mangodee ade we ya we hweni yo na nye ana we say na eba powerful dream. Papa your final words ni aso so ka che for no se e ma obi ama na ba mungu omunkoso ahwe sompa FM ye be ha de Mangodee atwemi aba he so ni si he oh yes holiday bia menya hu bia me ba na de me pesa me hre me di jamatiefo nyina ne se onyame a obo ne wura mfiu onyame a obo nyankopon no obo ne wura mfiu hwehwe nyankopon no wo mu na ono ne wo kra no because Genesis 2:7 was say rade nyankopon de fam dotie enwi wonipa no hu kwa home egu no nipa be okrati asefo. So the soul within you no aye God na so no na hwehwe ne se da bia ne be kasa woni ode ne okra ankasa okra otimi mu sore ne ne nyankopon kasa masade no na eastern world na friend meditation yeah. Close your eye and no hon kasa bisa questions. Papa Udim, I think that the pastors and the prophets are not doing good to us because meditation is in scripture. Yeah. Someone was say David say I meditate God's words day and night. Now then I meditation you say meditation in nya hwe o tena sidi o dwene nyame asem o dwene wa brabo ho nyame asem wa brabo no ho say e den na ekoso ma brabo mi he den na me ye wrong na he Mangodee masem ba kwa me Germany on ma Christopher say ye no kore dia Bible no ye no kore dia onye very careful. Jesus e ka kire suafo ne se mo bompa ya mamo nkasa te se abonsomfo ne mo bompa ya hyɛn piem ne bo wagya na okoko animu mpaye na obefiri ho atiewu na hwade o se ene onyankopɔn yɛ ɔhene awurade Yesu yɛ ɔhene na wogye ne di na se otumfo se tutu na nkwa so ene nipa koto ni suro no bu ne fere no e ko na nimu kasa no mabrom ho ase om se go machi
na wo small boy ya wunya 30 40 70 200 years. Yes we Jesus na we say yes we baby. Na sonsi. What there? Na sonsi. You were so stupid to mention the name Jesus. Boy yes we dey unfair respect in your day. Empty na Christopher one pipe one corner. Because say but what you humble yourself bro ho ase. Any Jesus now we need in your day and kasa. Yes, Jesus, you Jesus, you. Are you stupid? Are you not a man? Humble yourself too, because Mangodee, say ni penya sa self knowledge ni say many openi bi na kasa. Why you hene kase? Why you tumidie for? Me be se bibia man tumidie ni dia sombo, me di osu. Ne ho brase ne Yesu. Minya nkopon ade na me brese owura humemobɔ mo jade hie na behwe gu kabare no me so da be na beje me awrade tie me awrade me srew na oni suo ne ho brase a ebeti papa fa na ma no to dwane yenko 0539 79 58 24 0539 795824 eno no bi a opeki Emmanuel number bia mesraw ofre na ono bedi nkomo na anytime a obenya ho bia no metwena ba yebebisa question no mako the person obi bia you see papa the way I receive calls eto de bi kra na menum hu se me ba wiase enu it's your destiny, you are savior once what be light until fa show trim say why am I frank adua anipa bi hwe na wo manya wogie nti mempa ba enu nti nyankopon obo wo no do bae no obema onimde nyansa wo de be solve that problem no nyina muso ya je for your savior enye ordinary, it's your part of your destiny say me ko na mako fa how bia nipa wona ma solve that problem na ma o enti bi mpote o kasa na omakoma ye de enokre you are savior papa nya menhira me da sese me ton safra o ofri akwatia no ho drive ya ba nya menhira no nya okese ye be sanso hia God bless you. Yeah. King Emmanuel asore nti ubetimi afre no the number no 0539 795824 0539 7958